nuclear ral thuam hlom zia kan soi pho to a siam thiam ringot tan poa en kol zui dan le thuru na hmun turba ka an man ruwa ning noi the thang dan tur ngot po sarkar re theitan chuan buaipui tham atlingani thingmangin thuthleng siam don tala thingtum chu izai phel phok photanga thuthleng isiam zo meu chuan man tlak lo ipai tam tak avum nur mayang chung thinghar le iman bangte chu I hal fai vekanga ani lo le vok chachum thingatan imhang theido nani nuclear bomba chuan iman bang ning noi ho chu tur hlom lu tuk tak ani veka boi thak takani atom bomb siam don point uranium tum tlang ton tam tak anan her dipa chuta tang chuan uranium fear an la chuak thinani ton khata tang hian atom bomb siam nana man tlak kg sari lo liam achuak lowang chu polak chua rmm maya voi sang tam tak an thlit phim nuwa an la chuak thei chawani hei hi har salai ber po ani rengani indo pui pani na hun lai khan japan scientist so point an lo be ngat ngat towa an lo hlo cham to ani tu sik thua ke ji khat lak chua chu huporom lo tak ani zo khia lo me khatia Israel sarkar ran piang hlim noi chimi le ngal tum tu zinga ro ro po khan Iraq sarkar hi chu aphur zual pol hi ani chhawngar ngar thina Anwar Sadat Egypt president nen inrem na anhan siam te khan Saddam Hussein a khachuan ha chang alo thial khumin alo wa khum chiam ba ka an chia alo lo tun mayani athin rimin so sa chuan Egypt sarkar hi ala mingin kalau bet vekang ati tun mayani anhan doron vaka an hne thei der silo Russia sarkar in ral thuam thale man to puin han thuama asiruk la tak mek mewin anhan beron le chiam thin takna Israel sipai ten an noi chiat sak le boi mai thina achang le Russia in du sak taka pek ral thuam tharlam deu nia an riat chu apat poimo lai te chau anhan ruk sak ta thina Israel nam maktadoi ngalik khuan Arab nam maktadoi zachuang fe khu an bolzan kwalvel mai ni te khuan asiata kumsang khajakwa somsari le pathum indawa phe khachuan Russia thinur tong khong khan sipai rual tirve mai kha atum utut maya an helicopter gunship rual pakhat phei chu an thok chuak man ti hialin an soi hemichum hian US in dolong rual le air force sopo president Richard M Nixon chuan inral rin na mor tong ber number 1 a turin thu alo pehman ve bokani Judah Pachal US Secretary of State Henry Kissinger ten Khawvel to pai chuan tin tlom le zapo don lovin Russia shwai tu Leonid Brezhnev tele Nikita Khrushchev muturin Moscow an thlok lu rok mayani America in abaw natta kema wangin Russia chuan sipayem chu atir talova tlema kan chimit tre pani Saddam Hussein hian Arab ram tangrual zongjong ten Israel anan doron chiam thina anan nelo thin kha alo lana falbi ke mem mai thina engtin nge Israel sarkar chu keima bilin ka hne thiang ti chu munmo hnar mo anei ber anita ama bila ane thewai chuan Arab ram dangten pa ber enin anen theidon hian asia Arab ram zongjong hano bete chu aswang tu kai zela aphur ta tul maya tu khat azing tho chu amu manga thadeu nge thalo po sial lo tumbur chung hian thingpuin chungin chanchin bu abi muala a tho thuta ihile ka sita tin a thingpuin lai po ngai to lo chuan ave ta vut maya Israel ne theidan thuruk muchuak ta hian ain sia ahan ngai to chenga tha ti hle maya anui deu vur maya chu athil ngai to chua chu atom bom nei ani atom bom nei a Israel chu du to ka vau betlata athu anoi lo chuan bom dar vek mai chu atum ta ani uranium berne to chuan Iraq scientist te point atom bom siam telek lekan thiam ve thodona engtin nge bom uranium chu an nei theita kang oil an nga ma chumi ma the chuan a zol thluk thei zol thlu turin a foreign minister te chu avir ta zak maya nuclear ral thuam nei ram USSR China te chuan Iraq ne na hetiang thil hlom lu tu khan sal mai chuan lo ngam teu si lo nuclear bomb nei nilem lo electric kol phatha siam nan nuclear reactor nei tam takan bia kol nuwa an hlo cham titia oil barrel maktadoi tam tak an tok tar nu chuan electric power siam nan liao kan ti ani tin
France sarkar chu an zol thu thei tamaya France sarkar chu an ram dang tam takin an soi sel na se chungin a thlon deuh thowa oil dollar maktoi zaliman deuh tho a han nei thei tur chu clear liam ngam lovin megawatt commercial reactor zasari chu Iraq nena shal arem ti tamaya ram dang sarkar ten soi sel loi ma se Iraq atangin oil du tokin alei chunjom theidon boxi sarkar dang soi sel vel mai apoi saphal lo kumsang khan zakwa somria le pakhat alo her chua meu chuan Baghdad atanga hnai te a nuclear reactor changtlungzet mai anbun felvek towa amhan ropoi mo uranium supply tu tur France chuan bom siam na man theilo chi caramel pek a han tuma sadaman adu teulo mai Israel enthatupol mo sa thopo anom mai lo France rama man ropoi mo an siam na mun sang mi te chu thok le khata ti chiat vek dan tur ngai toin an boy char maya Israel nula mel tha pakhatin Iraqi scientist pakhat halima angai zon dan vel chu soikai du aloila kumsang kha zakwa somria chawa te kha chuan sadama phur lutuk bo ain sum thei tolova press conference anaya po lo ngai reng ro arab ho chu thalera sangong se chungchuangin anin zui du ringota Israel namtlem te po an ne theilo an ti thina tuna tanga relo te a hian Iraq hi an balo ro puiem atom bom hial an nei ta khi an lati don tin a phur lutuk chuan soilo tur a soita sarkar tam takin an rem ti puilo chungchunga France sarkarin athil ti po boina mai ani zia an thatan ta France ram chunga Iraqi scientist te chu maksak tak hian an thita zeu maya sadamala chuan enriched uranium pound za somnga talpe chuak to turin France sarkar alo lor chen bok nen hei hi bom pali siam na dai to kani bom pakha siam nan ke ji som ni le panga vela tok heti la hian Israel en thlatupol te chuan engkim an du zong an threkim vek towa Baghdad atanga kilometer somthum vela ka om Iraqi nuclear reactor chu du huna bom dar vek thei turin report an lo pe ve mek bokani Israel ram chung politics awangin an parliament a chuan mi rama thlona hmanga ram dang thil vabom chia tur lawa rei takanin hnial hnu jun ni ruksang khajakwa somre le pakhata chuan prime minister manicham bijina chuan army chief Rajael Eitan Baka Musa chief le cabinet mi poimo pani te kowin thutluk na an siam tani jun ni saria chuan Negev thaler vai bu savut mai mun then kha chu aronin hong huk maya tunlai thlengpo fighter bombers hlawom berlani America CMF 15 le F16 Israelin du toka an modify somni rual lai mai chu an ron tol chuak ta zul maya kilometer sang chuang lai hla Iraq nuclear reactor pan chuan an thlok chuak ta hum maya ni kalkong ala tham ma hole na tur petrol an tlak cham dona wangin petrol phur Boeing 707 an shwaitela Iraq ram ri anan thlengta he thlona hi an van sang taka thlok chungin a petrol phur te chu fighter wal te chu han fa dieta a thlok kir le talu amaya fighter wal te chu du to ka an chet nuwa oil thun ngai lovin an lo kir le to mai do na ni kan kom thlang pai na tialom anan thlok niam mai khopa arab ho radar tan mu chi rual an ni lo Israel pilot pakhat phei chuan Iraq pa bong thute sorlai mong tam azuk pe sakhialani atiani Saddam Hussein hi afim khur maya he nuclear reactor po hi avengun ngang mai thlona ka na missile tak a chop sa diama ron be ani po changlet ngal turin MiG-17 rual thanem tak ada boka melma missile mo bomber lo thlok emo an mu vai chuan thupek san pa ngai to lovin an lo be ngal tur ani top mai ni hengba ka melma missile lo thlok lo phuna turin machine gun lian amu po chem phong tia minute khata musang thum kap chuak man chi hi mun tam taka anbun ther fur bokani anven da sadan han ngai tu chuan Khawvel fighter khalthiam ber Israel pilot ho tan me po han be mai chi lo top tur hi ani mase chung Iraq ho fighter chak chi le missile machine gun mun te chu Israel bomber pakhat chuan che thei hau lo turin han phin dar ma sate te a an thlona kana missile chuan tolol la chu an thurung na in chop chuan akangal ngal zoi maya
apia dewa mix 17 an chop runway a tlan mai thei tura in ring reng te chu an kang puak na sangang mai an cheman thlot lo ani bere Iraq sipai ten eng thisi ange tia an hoi hu lai chuan Israel fighter wal chuan muang changin Iraq nuclear reactor chu an thlo hual te a in zom zatin an han bom ron tak tak maya minute nga lek chungin an bom dar phirsi zo man vekani aka ngal mup mupa he reactor hi alo service manang ti hlawm takani lo mangman chuni se machine tana tur hlawm pui mai te chu an pu chuak ngwa mai do na civilian tam takin chople chilin cancer nat na an ve ngal mai do na bagdad ko puila chu nai te alang war box si jingdar saria chuan an zo felman veka dar ko ate chuan an Israel pilot pakhat phei chu an ser thlum huan thlama athule veng to ani sadama thinur chu aw te chu atrial kholo na sange mai July veng tura ru chi pai officer ti dan chuan a poilu tukle zual hleang le sadama thinrim chu alalina ain sho san sale maya indo han pongot ma se a hnele chuang don silo arab ram zong hui khom atum na man ro chu mu mangang main atham ralta France point oil dollar maktaloi zali man vel a thlon deuh thowa nei atum na le anu zela Iraq oil tiam chin omlek lova du to ka leizui thena tura anlo suang tu na zong chu azu ji zota ani Israel nam lo pian chua dan le tun din mun an thlen dan chungchang tun tum chu kan ngai thau ve thung don ani Jerusalem hi khopui hlun le upato zet mai hi ania Israel te chanchin soidon chuan Jerusalem nen hian ain zom tlata soitel atul le tlat thin pathianin abrahama ur khwa tanga ako chua kha BC sang ni vel nia ngai ania chuti ani chuan kum sang li le za vel liam ta ti na ania zirbing tu te chuan hemi ma kum sang thum BC sanga vela dai khan Jerusalem khwa hi lua tu an luom to in an soi Abraham hun lai po khan man lai khopui hlui lutuk alo ni to ani kum sanga jubilee chu an lom thei var to ti na ani chu tunlaya rambuai Syria khopui Damascus po hi me mit mi alovin kum sanga chuang an lo lualum to ti sheila Jerusalem hing Bible kan mu na ma saber chu Genesis bung som pali chang som pariata hian Salem lal chu Melkisedeka ani thu kan muwa pathian chungnung berpui thiam ti ani bok tunma chuan Jerusalemam ti ani thinan ti Salem ti chu Hebrai le Arabic tonga remna ti na ve ani an civilization khu au pato maya chanchin po an nga ma soisen po ani lo khatia ai gupta sala kumzali lai an tan nu an lo kir le khan heng lai vela hian kanan mi te le Philistia mi te an lo chenga heng mi te hi tun ma Greek rambung then khata tanga lopem lut ni in an nga ya tun la ya Palestine ho khu chu Abraham fapa Ismail ale midang tha kal zel lo da chatta te Rom Seljuk Memi Lucas Islam sa khwa lo pian nuwa nam sang ron pem lu tho tha an ni towa Palestine ho hi tu tenge ti ta ila tha tu bul bal soi tur big fak anum an nei to lawani Samson ate lal sola hun lai te khachuan Philistia mi te nen anin do thin thu Bible kan huwa pathian in Samuel mangin akai suai china ma se Israel tha te chuan lal nei an lo du ta sola chu an lal ma saber alo ni ta pathian huwa zong taka khosak aching chhota Bible chuan sola rorel chung hi kumsom li le pahni chung rorel ni in aziaka Khawvel mi fing historian tero chuan kumsom ni le pahni chung chau alal ni in an ngai thungani engpo ni se Bible soi hi rin burzok turani sola thi nu chuan afa te zinga damom chun is botheda a alal vele zoka anu BC sang khale bathum vela Davida alo laltani heta chang hian pathian thu anoi lo ra sangin tual chung buaina aom chho taringa anlal te chanchin zong chu heta zia vexen anilova adu tan Bible en mai ni sela BC sang khale som vela Davida chuan Jerusalem khwa hi ala sorkar rorel na huna mangin
Davida khopui ti ani Davida thi nu hian afapa man lai Khawvel lal ming thang ber lo ni ta Solomona alo lal velea temple ro pui tak asata BC zakwa somthum le pakhata Solomona athia Israel ram ro pui tang mai chu alo roi tran ta ni Jerusalem khopui po BC zanga somkwa le pasaria Babylon lal Nebuchadnezzar aron tichia heng bak BC zathum somthum le pathuma Greek lal Alexanderan Judai ram hmunpui aron lakte kanlali suathi nu lok Edi somsaria Rom general nunrong zet mai tita san aron chu chiat vek thule Edi sangkhale zavela musulman ralianin anron neta ka wanga musulman le Christian te inkara indonarap thak tak mai crusade anti lo chuatak dante atam mem maya soi se nanilo Israel nam zong chu Khawvel mun sang salatana shaldal vekemo no chu vekemo anlo ni ta an nam som pani zinga tam jok phei chu tu te ber hinge an ni po sia thar sa khopin an bo thui to ani tuna juda te khu nam som pani zinga juda thla te an ni ti in soi maila Jerusalem hi an voi som nga le pani che chu lak tuma be atok to a tum som li le pali chu ne alo ni to in lak let alo ni to boka voi som ni le pathum chu hual be tlat alo ni to boka voi ni phei chu chu chiat veka achunga cheng te po sala shal dar vek an lo ni to ani chutia Khawvel mun sanga an dar nu chuan khoi huna pom se an sa khuwa an vuan tlata an fingin an taima ma mi hausa mi fing milar an lo tama industry lian pui an dina chunga chuan in du sak takin an in chorbik zela henga wang hian namdang laka an tlatlum lo chho tol mayani mun sanga om juda te chu anin be pop chho ve zel boka sang khazaria som kole pasari September ni khata Switzerland rama Basel khopuya World Zionist Congress chu din anita ram sang USA Britain Ireland ate andin chho ta chum maya Palestine a emo khoi mun bera emo juda te ta na rambil neile chu an tumbul ber alo ni chhota ni Indo pui pakhat na alo chuaka British chuan silai zen atla cham tatlat maya man ruwa an chok lu na ber South America lam chu German tuin huai long ten andang chatlat boxi juda pachal scientist Chaim Wisman chuan vaimi matanga silai zen siam dan formula re chuak talau maya Britain sarkar tan chuan thillo mom top kho katling Wiseman an hena chuan englo man nge pe ka du berti azot ta chot mayani Chem Wiseman chuan hausak na le nom sak na lam dil talo chuan juda te tan ram peturin adil ta mi amaile kumpinuro real na sang ber British Parliament chuan Balfour Declaration anti chu achuata ni thupuan ti na niya chuti hun laya British Foreign Secretary Arthur Balfour an juda pachal bok ahun laya Khawvel mihausaton tole British Parliament member ni bok Britain rama Zionist swaitu Lord Rothschild nena lekha athon chuani lalberle British thulei tu ten juta te ta na rambil an nei ngei andu sangna thu ani berome kumsang khazakwa som pasari November ni nia athon chuani kumsang khazakwa som thum le pathum kuma German ram hillaran op khan Europe rama juda nuai som lai anomin an thria German sarkar khan juda chungchang kha an ngai tu ana se me maya Nuremberg law anti khan juda te chu German nam nen in zomna nei mi lo thla tu atang renga namsang hlak ti in danan pas mi amaya anti dik ngot mai barbarian thla te le jacoba thla te chu danglam takan ni juda te kha German ram chunga an tame me ma officer lian tak sipai general industrialist house pui film star mel tak nen neji party chunga pongai dan aphir vena sa hle Palestine lama thon luvek turem ni ti depo an ngai tu angun hle in an soi ma se thavek mai kha an lo du ta zo ka an that ta buai mayani Europe rama juda te chu a thei an tlan chuaka then khatin America an pana tam tak chuan pathian in alo pek to Palestine ram an panani kumsak ni chung zet Khawvel ram sanga an ba vai nu le nam sang ten aninop chok nu chuan United Nations General Assembly resolution za somria le pakhat na chuan
Palestine ram chu mun nia thena Israel tele Palestinian te tan pek ve chu sangkha zakwa somli le pasari November ni somni le pakua alorem titani chuti chuan iweno in Israel tele Palestine te hena ram chu hansim taphoda Jerusalem ero hi chu sakholian tak pathum Christian Islam le Juda te hun thiang hlim ania wangin iweno hnuaya omri se ti chu an rel dan ani ma se Arab ram tangrual te chuan an lorem ti te ulo mai hi alo nia avain kanta anti tatlat maya Jerusalem phei chu kumsang ni don lai an lo tani to kha ani boka in phel ti vel khazong an tumi kho lo mai ma se Juda te chuan independent puan an tum chiang khop mai War of Independence Israel ram thar din ani tak thu chu sangkha zakwa somli le pariat me ni sompali a Tel Aviv atangin World Zionist Organization President David Ben-Gurion chuan han puang ta dum maya kutbeng ri anasa hluwa ngei mai radio a lo ngai thatu Khawvel mun sanga Juda tele an mani thlop tu te chu loma wanga mitui ta zoi chungin an lo au in ritheitin reng an lo khong ri chu achu aboka ma se in don rap thlak takin azui don tiero an phechiang emema volunteer noi tel te chu in do turin anin singsanghal sung maya hetilaya Israel sipai ho tu lian te chu David Ben-Gurion President General Ishari Galili Yaakov Dori Igel Yadin Miki Marcus Igal Alon Isaac Rabin David Shaltil Moshe Dayan Simon Abidan le bitam takte ania Arab League lam hi Egypt Jordan Iraq Syria Lebanon Saudi Arabia Yemen baka Holy War Army Arab Liberation Army baka foreign atangin Pakistan le Muslim Brotherhood ten anpui ngal boka hetilaya Arab League Secretary General hi Ajam Pasha ani General Ahmed Ali Muhammad Naguyub John Bagot Glab Hassan Salama te hi sipai ho tular aniome Indo 100 phat hian Israel am hian volunteer silai keng singni sang ko zaruk samsari le pasari chi anom Arab League lama hian sipai silai keng singruk chuang an nei thung Israel independent lompuin ani om takin Jordan ram le Arab ram danga tang chuan lai puin an ron kap ngal chur maya leilam sipai nen an ron be ron ngal mup maya Juda te ram pek ve ai chuan thamang vekha an tumani ma se chuin dona chu Arab horin ang reng ani talo Judat langwal thi ngam tak mek ma chuan an thi ta zoi mai zo ka tha chimi chu soilo Israel sipai te chuan an lo bele ta sia maya Indo puilaya teng le rifle bak ral thuam tu te main an nei bik lo Arab lam hian Matilda teng le German siam panzer teng te an manga Israel lam hian Sherman teng le Cromwell teng an mang boka tu te ve point Spitfire fighter kha an mang ton bokani sarkar piang hlim le Indo puizo nu loka thil thleng kha ani boka ahun lai ngai tu chuan Indo nara phlak takatling Jerusalem kotlera te chuan anin kap na sangei mai Israel sipai po an tlunhem ve hle mai munle muna anin beya silai muin ain dailo nuwa lai fe mangin anin viton zui boka atopa chuan Arab sipai lamin an tlin tangang lo ani yang an tol kir tanta ma sanga Arab sipai te chu anin lo na sa em maya iweno in apek bak ram Jerusalem kho pui thar lam kho thang lam chu an la anop ngal mi azok maya kho chak lamero Jordan sipai ten an la thunun shamani iweno in apek bak Arab ram lam chan zat ve deu tho Israel hian an lak sak zui ta zo kani kumsang kha zakwa somli le pariat me ni som panga a Indo tran kha sang kha zakwa somli le pakwa march ni soma iweno ro na chu Israel in arem ti ve ta ni eng sarkar po hi tang rualin han beron chiam thin ma se pathian in athu tiam ti hlotlin atum to sia Israel te hi ne thei an ni to lawani tunge pathian ne te lulang ni chu mai alani talo pathian vekin nangmal som tu chu mal ka som veang ala ti zui miang maya Israel tran tu chu an tlom ngai don reng lawani tunlaya Israel mal som tu langsar ber chu America hi an ni abikin Donald Trump alo president nu hian president dangten Israel tana thatur an ti ngam lo te chu aron ti hlotling mia maya
mi mal tak point Donald Trump hi pathian in mal asom let ve nge in arinom pathian nam thlan juda ten anram nei le tuma an han be le tran dan sang kha zakwa tanga sang khan zakwa somli le paria te kha ngaihnawm khopa zia tur om nge yang le ma se chung zong zong chu kan soi vek seng don lova tin Golan Heights anti hi alar hlea Deuteronomy bungli chang somli le pathum Joshua bung somni chang riat le bung somni le pakhat chang somni le pasaria te kan hmuwa Golan tlang ram ti ani pathian in Israel a thla te tana apek ram huam chung harmon tlang dunga omani kumsang ni don lai an ba bai chung khan nam sang sangin an lo inop chok to a nirukin dawa khan IDF Israel Defense Force 10 an la le ta chowa nikum mai khan Israel in neilen lo ro seti in America President Donald Trump in pompui na ming azia nan le ta ni kumsang kha zakwa somthum le paruk phawang lai khan zan thim tham hnuaya helai tlangram hnuai phaizola hian motor lian truck pakhat hi cha khai chi sang phurin aron tlan lu thut maya ami phur hagana anti Israel ram din le tura beitu ral thuam keng sipai somthum anron zuang chuak ngala an thing zai ron ken te chu an han hlang thazung zunga sipai bari gan sanghala electric call nen an rithum ngal vutvuta atu khwa alo barme chuan khothar andin chu an ngal der mai anua nu naw an lo lut ngala thaler vai butkara chirdum hun te chu sa kangin malaria thlen tu thosi an tirem vek phota lunglian pui te chu tractor nen an thiar fai veka in saknan an mang vek chung thaler ram ro mai an thin faya chuan thlai an chi ngala kumnga aliam le me chuan ser thum hun moi em hnuaya ar thachi ngat pom mak ta doi tel hi an tla sup to mai ani hetiang hian Israel fa te chuan pathian in apek anram chu an lua chhole ta ni khatia independent an han puan chia khan sarkar pa ngai anga pomma saber tu chu USSR kha an ni tlat nia Israel chu USSR ambassador masaber chu an meche prime minister masaber lo ni ta pigol da America ani tang heng hi ani ma se Israel sarkar khan communism lam anon ta silova USSR khan an chungchanga akal zong hlir khan acha chhota zara atop lama phei chuan nuai chimi vek mai kha an lo du le ta ni UNO phalna nge in independent chu an han puang ta ngei maya aven him na chu Israel mi puite kuta ai ngata arab ram tang rual in an hual thup mai sia ram ven him chu thil hau tak lutuk ani ang ti chu mimol bertan po sia thiam ngei chi ani chutina kala in sarkar piang him tan chuan poisa mamo atam maya Israel sarkar sumbo ma poisa alatlem si abik takin ral thuam lena tur dollar makta doi som ni le panga tal an mo maya heng sum tuak tur hian Israel chuan pigol da mer chu America atir ta chot mayani heti lai hian Chicago khopuya Jewish Federation and Welfare Fund te chuan hmunpui lian an mang ve mek buka chu hmunpuya ngei chuan pigol da mer chuan thu a han soita America ram pahau saber kal khom an ni boka Israel sarkar summa mo zat telek lek chu an mu chuak chiang ngei mai avaya an tho khom chu dollar tluk le dingon somnga le panni atling ta dai mai ani heti lai hian fighter thona Spitfire ho kha pakhat man dollar sing khal le sang ni man vel ani ti sheila thona zali somnga chuang leina khop America rama juda pahau sa ten an lo tho khom ti na ani chu pigol da merigin chu a hlo thling ngei mai heng sum mang hian ral thuam chi sang an han leita Israel rama chuan sipai bol Israel Defense Force an ti chu mumal takin alo ding ta boka arab lam chuan antana chanchin ngaihnawm lo berber hlir an fre chho tamol mol mai ani kumsang kha zakwa somnga le paruk alo her chuaka Israel ram thar lo piang ta po chuan kumriat mel amu veta ram ven him lama na satakin anin puwa chara Khawvel huwa poa engineer thiam le mi fing berber te chu judami anlo ni sia Israel rama chuan an pem lu ta zung maya indo pui pani na lai thona pilot thiam berber te po judhana an thlak te anlo ni le jail box si
agriculture lama la an han duai lo khopa an ram luat thale ram chia mai te chu an chei bolin mun khoro mai ya te chuan thai chitin reng an ching sing hel hul to maya ama aram traule khokrok mai ya ser thum huan zau pui mai moile to ka lo phar tha duai mai te chu golan tlang atang te chuan arab sipai te chuan an ron clear thina an lung hi aoi theimol lo ani bermai map nei chuan emo smartphone atang khan han me chuak la midili sa khan Sinai Peninsula I muang tin ti puisen Red Sea kha hanzo chozar zarla anar to pa alo kak phak anga velam kha Suez Canal ania dinglam kha Strait of Tiran an ti chuani Israel tan Atlantic tui puilu na kongpoi molu tukani dinglam Suez Canal ero kha chu Khawvel huapa long kongpoi mo ber pol ani thung Suez Canal hi Mediterranean le tui puisen in kalpo theinan kilometer za som ko le pathum la ya thui chu long lian ber po leng hal tura zawa lai po ania alaina hian France sarkar hian tha athona sabera September ni som ni le panga sang khazaria som nga le pakwa an lai tran chu November ni som pasari sang khazaria som ruk le pakwa an zo fel theita Africa khomwal hela longkong kwal mai chu kilometer sang ria chuang lain sot kat thei pha ta ni Strait of Tiran ve thung hi chu mishing lai chop ni lem lo liteng sol Israel Iran Jordan le Iraq te ta na longkong poi mo lu tukani hemi kum sang kha zakwa som nga le parukhian ai gopta president Gamal Abdel Nazar chuan Strait of Tiran chu Israel longtan kaltlang phal ni ani lo thule Suez Canal po British le French longtan khar ani thu apuang tarup maya Canal an lai laya thasui le sumseng na saber France tan chuan na ngei ngoi takani British tan po shareholder ani mai ba ka an sum dong longkong poi mo ber ani ve boxi ai gopta chuan le ti fu hi anin tingang maya abikin Israel sum dong long kong pakhat an han dang pingta hi ti fu hian anin shekhop maya Abdel Nazar po zan khathil thuwa Khawvel palar ani ta thut maya ni France le British hian Israel ram tharlo piangta chu an tran puina sa maya France pe chuan sangkha zakwa som nga le pasari lama chuan Negev thalera atomic reactor bun sak atum heng thil vera wang hian Arab ram sang te chuan France le British hi an ngei hlua ringot maya ni Israel France British tan Suez Canal hon phal sak turin ai gopta president office chuan lekhathon chiar sen lo adong ta zut maya France le British sumdon pui sarkar sang te chu an buai maya ram sang palai te po president Abdel Nazar mutumin anin sulta zut maile ma se omji anei theilo Suez Canal le Strait of Tiran chu tharum mange ya hona tulta Israel sarkar chuan anral thuam nei sarman tengte chu an tuai hnum sau maya Suez Canal hong tur chuan Sinai thaler zau pui mai chu paltlang angai don ani oil supply na tur pipe te ei turba ka thaler indona na thilpoi mo tui supply dan tur te relin Israel sipai ho tulian General Mosidayan Asaf Simhoni Hembarleaf Abraham Israel tal Ariel Sharon le Yuri Ben Ari te chu an boi ta char maya ai gopta lama po Field Marshal Abdel Hakim Amar Sadiden Mutawali Samiya Sa Jafar Al-Abad Salaheddin Magui Rauf Mahfouz te chuan British sipai le France sipai ten Israel hi anran pui don sia engtin nge kan tiang dokan kilin kan soi fel mai don nge kan sipai thasui nei zong hian kan bele don tin President Abdel Nazar office an luk chuak zut mai ni ma se pathian thutiam lo thlen ahun towa President Nazar ru chu ti chololin aniang ral thuam chelek mialova in biak rem tumna reng chu a lo tham fai ta maya Nazar chuan ai gopta chuan thei top chuin an lo bele jok turani tin Arab ram dang te chu tran pui theu turin ngen na athon dar ngala ma se hemi chum hian ai gopta lam hi anmal tran don ang riau mai
France le Britain sipai te chu Haifa long chul hmuna an ron thleng ta chut maya Israel point an sipai commando tluka training nei tha hlir nuai khat sing sari le sanga a sing sanghal mu boka tlom ti le impact ti vel chu thil thiang lo ani top mai hengba ka British sipai se singli le sanga le France sipai singthum le sanga lain an ron puidon bokani ni somni le pakua October sangkha zakwa somnga le paruk jing ni chuak chu asa vol ngei mai Israel General Rarel Thiamrol chu anin mukhom ta General Musidayan tactic bothut posi mangin ai gopta thlona tum hun le supply kongpui te chu anhan bom ta chur maya teng lai pui le indo motor rualin sipai an phurlut ngala ai gopta sipai lampo an huai sen hlom ngang mai thaler vaibus savuru maya chuan ra puwa bom an lo kam thua maya Israel teng bkhat chu han rap puak ta maya sarman teng lian pui mai chu akang ta vut maya ni ma se ai gopta lampo hian an tuar na sajok ngei mai thalera chuan ma ani nun na ngei po ui hlei theilo khopin an boi ta nuai maya anin kap ton ta chur maya ni lai pui lian rocket le mortar mangin fu takin anin bom ta sia boka silai mu la chu atu lam ve point an han ren lo lai leng khop mai le nga la abi kin thlona lama ai gopta lam hian an tuar na se maya ma se teng kan ram chu an nei thave ngang mai Israel teng chia la siam that thei tur chi te chu teng vek mangin an hnuk dua ve maya ma se Israel teng pilot te hi an huai sen ma machine gun muleng nuai kara po an buai mi alawani ai gopta teng te chu ataret lai pui vuana herkwal thelai hi taret chu ani mai ome chumi chupa border chuai khopin an han kap mai thina teng manga in be na po ai gopta lam hian an tuar na sajok tho mai thaler ni sen sa huam maya chuan thingam khopa liam pui tuar ai gopta sipai an tam to ngang mai ai gopta sipai te hi an huai sen ve maya nai taka an lo lambunin an lo bele sia zela ma se Israel sipai te hian dim bak saklovin an han nuai tamai thin sia thile liam an tam pha maya ni chu mai ba ka thaler in do hi chu mundanga in do ang ani theilova ral thuam nga ingang ma se tui nei lo chuan thiam taka nung tol atul tho thin British France le Israel tangrual te hian ai gopta sipai supply kongpui an dan cha hne ta ke mawang le an din hmun achia chhotak zela wang te in cholkar khat chung zet chun le zan chol mi lova anin khoi noi ton hnu chuan ai gopta sipai nuai thum rual chu an tol kir ta hum maya indo a han re fel meu chuan ai gopta sipai le ral thuam te chu an lo chena sangei mai arab lam hi sang thum zet an thia sing thum chuang man an nia civilian sang khat an thi boka sanga don lai chu hliam pui tuarin anin tuam war luk mai bokani USS RCM teng T-34 zani za somni le panga lai chu han siam chat le chi mi to lo tur hian a che boka indo thlona zani somni zet po an ruang hlom le tlak mi lo hian ka thlak sak an ni boka Israel ma sipai za som sari le pahni an thia France sipai som Britain sipai som paruk an thi ve bokani Israel sipai pakhat chu ai gopta sipai lam hian an man ve sham ni nan soi chu po ketlia kal theilo bom puak wanga vaibutin achil pil trep hi ani le ngala France le British chuan Israel chu an pui chho zela sangkha zakwa somnga le pasaria chuan France sarkar tran puina in Israel sarkar chuan nigev thalera nuclear reactor abun tran tamup maya iweno le sarkar sang norna wangin France le Britain ten walau taka Israel an pui thin na chu an ti top tari ani ma se juda scientist ho chuan chunzom dan tur an threkhop mai atom bompo hi an nei ngei to a ngai ani bokani